Ini ada beli 30.000 nih guys. Banyak kan guys? Tuh. Enak guys, katanya kode gede guys. Mantap, mantap, mantap guys. Mudah-mudahan juga guys. Disiram juga ke minyak guys. Hmm. Ya guys, jangan lupa guys, saling subscribe dulu guys. Di bangkot guys, jangan dulu. Kita bakar-bakar dulu biar matang guys. Kalau jam 4 di tempat pangkasnya si pangkas rambut di sini guys, jam 4 guys. Jam 5 setengah 6 dimasuk guys. Di situ masih sendiri bisa mangkulan. Jam setengah 6 dari jam